Mbunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ni agwete mbaru riendekithia ria mpuru wa bure ati ni kubati kwithirwa na kaunti ya Nyambene na Bwayo. John Paul ethiritwe agitaririria nkuruki ati bobo bukethirwa bukiguna buruburu onto bobo aria nkuruki ethiritwe akiuga ithugania riri ni rirega ni onto rikareto tonga maita jairi akiuga ni onto bageragia kinya gutindika na bunge baria bari kukimera kithiru bubwezete onde akariba Igembe bonanite gukenera ithugania riri bakiuga wakagita ibethiritwe bakiugwa jaka bethiritwe bagitezanirwa. Anthony Kathenya na Nteto Nkuruki. Kagita kalelo endelete lukunendekithia mubungu atigania East mpuru wa bure lia kuleto kwa kaunti Njero ya Nyambene. Mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi ni umilitie kuwata mbaru yendekithia lele. Kulingana na John Paul, kaunti Nyambene kaletwa ntereini kwagunika nene na utonga bwathirikari nene mono kirimo gao wa mbeseja kaunti. Nanga support ya idea ira umbite kwithe kianjiriria ringi nkulikana mantu itu umbite kwithe to yanjiria inya last parliament na inya thayo bando this idea ya kwithira twina kaunti yirire ya Meru, kaunti ya Nyambene na Meru sie kaunti yire ngutikene idea embea nonto dairoro getha kwina kaunti icio yire tukomba kwitha tuki lobeka tuki mobilize more resources ndene ya Meru County na ki Amiru bakamba kwitha baki benefit na resources imbingi kwa hiyo onto ya thayo tuwe kwina appointment ndene ya national government kwa tuweka appointment irora irionekana equally antuba kuma Nyambene baketha baki affected ki national government antuba Meru baketha baki affected ki national government antuba Tharaka bako affected ki national government. Kulingana na John Paul besele jidhiri tukija kaunti ya Meru jidhiri tukigana kunenkera kariba kaunti no maendeleo na kithira kaunti ingi kongelwa mbesa ikongerwa na maendeleo makongeleka kaunti no ki resources irora ikuya ndene ya Meru County kana irora shumba kwithira ikiayanua ndene ya Meru County irio imenti irio tigania irio Igembe resources either irora cia yanu ni cia ira cie inkai muno na kwa tuiga ki all these communities mbesiro bagomba kwithira bakiona ka intobiro bakuona share bakuona kuma ki county government irinthi lakini kugetha kwina county yiri at least mbia ciomba kwithira ikioneka imbingi tikumaanisha kakwina okutengi na nara kungi gutitengi apana ni allocation ikwithira very low so tukwenda kwithira kwina another county kenda mbeca cieno kwa twika county yiguona na county rengi guona na imbeca imbingi kumania uciethire kiayanua at least allocation ire githira iri uru nkirukia thayu thairora thairambi kwithira kiayo ndene Meru. Mwenogu John Paul aliga kulega kungangana kwa kariba county mwanya ni imwe ya mauntu maria magutuma bali lwalelulu na bado lulikile mogao wa CDF. John Paul niongerete kuuga onakethirwa ali uchumi ni ndoku kwina wirigilo alionega sinsia kile miaka ilijite na endekithia lili no mpasile thikerwe. Otumbo compare county onto ya Meru onto ya thayu omi compare na county ira na population ya anto ngiri 70 inyanga bana wewa nuharite ngwe na kwa tu kangwe ke development irora akombagentra wa mu compare na county ira ingi ina anto 70 ka anto 80 ngwira kaomba kwithe artete nini ni muno uringanithitie igeto mtokwenda tukiara cia mantu ya economy bura ikethire ki ikura ndene ya Kenya bandu tuithe tukimenya inya population yetu bura yukura nione kwithire ki ya considered in national government like to mitwithire tinya tuina conversation ya one man one vote one shilling no tubambi no tuitu kwenda mumero na mwananchi ro tutongoretie amba kwithira benefit so idea bautu tukaria leaders together bandu tuime persuade kuhakikisha tukomba kwithira tukiona this county. Kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.